talo fatu telefolo radio Samoa le nei tai au, alo mai o talo le solua. O le afa au popo leo ngā leo i no fuanga o lo tele mai ai le ami o leanga. O le tala mai lea mai komisino leo Andrew Costa, ma usa wai a oso esu e pele fasi o tia o le whaatau o loi au kilani. E peona iai le vai aso talo wai. O se maliu na whai ai masolo te ele to a tele o whai pisinisi, ma nisi lava le community a ngai o fisa o le palemia. Whaapelo na sui i au kilani ma Wellington e nafi. A o nisi na tapu nia whale o loa mo nai tu lai mana tu aileli ini tia ia Janak Patel, lea ua fasi o tia. Ai maile komesina o leo ngā leo le afa o popo e le ngata o ta avali. Ai whaapea leo fewa e ino fuangolo o whaiei whaatau matua i le community. E le ngata i lea o le afa alau tele fo ile polo kalame o lo tau la i lea i solitu la fono fiso ta i makengi, lea na whaape e wha uma ya te sema peitai o lea wato e wha awau se ia o atu i le tau sanga fou. Tele miliona ua whailo mai le malo le afa matu mai e fiso asoani le tu ititi o le solitu la fono. Ua whaafetai e le palemia Jacinda Ardern leo iso inga fiso ta i malifasi o tia o le whaatau o loe peo na avea nei le to atolu. A o ta atia ile nei mata upu i lumo le tu la fono. Mai le palemia o le whaawau lava o le tau mawhai e ta puni whai toto ai o no sao mai e whainga le alofa nei o lo oha awhia i pisinisi matangata ngā lulue. O le mai ai o le whailoa inga le kapeneta na nafi matala noa le nei mata upu o whailoa mai ai. Le package tu whaatasi o lo sau wai le 4 miliona. E lango ai Local Council Crime Prevention ma o le 2 miliona mo au kilani, tasi miliona Hamilton, ma le tasi miliona mo Bay o Plenty, ma e ono wha au ngā lea mo li awala, wha apele whai o camera CCTV. O le isi wha upoponga le wha alau tele o leanga waa mo le fesoso ani tupe o tā ua. O le Retail Crime Prevention, lea e ono miliona ina ia au fiai manga o ina tutupu i tutono le tausanga ualu. O lea sana o pisinisi a fia i oso wha inga wha o ngai ta avale po o ram rates pitai, wa suia nei ma wha au popo i ai maisi ngaoi. O le swinga wha au popo e tolu i ai e peo na whafunga mai e le malo. O le iai o le isi fesoa soani fo o le asa waile wha feta la mo pisinisi la iti ma whale o loai mana nao. I le Fall Cannon Subsidy Scheme ma o whang wasu nei po o Fall Cannons wa wha amauti no mai le ministau leo Chris Hipkins wa umona o ka le wha se lau 5.5 ma o lo wha moe e tau nuu le ita le kirisimasi. Wa wala au le malo ni usile le Twitter e tu i lalo le ta video o lo wha asala la waiwhaiga wha terrorisi na tu la i mai kala yestete. E le o se mataa upo ma mai a ni usila le nei o so wha inga. Ma talu mai o na talo sanga le malo le kamupani o lea wa tu i lalo. Talo mai le so upo le palemia, lo tu mau pele veo le Twitter masuyo le community le Christchurch call ma lo iai le wha moe ia aua ne i toi sawa i lunga wha asala lau ngā ta video fesota ai ma whainga wha terrorisi. O le ato e ilo e leo ai a ingo lo tuli lo ai ave ta avale so sola. Wa sau no le komesino leo Andrew Costa le tau nei, wa mai atala noa me le au whainga luenga wha apea pa anga, ma o iei nei le fuafua ngai to ilo i le tausanga fou. Wa moli mawina leo le wha au popo ta avale e le tutu, ma o ai ina tuli loa. O se ilo ngo le ato e wha atu la ngai le awi vio lo wha matalai, po o atai me ta tau wai o na tuli loa e le ta avale leo. Ai po o le hafo ile fetu una inga fua ile saunga le mo, o le au whainga luenga ai maise pe a le tuli loa ina. Tali tonu le komesina, ele o se mataa upo e whaingo fio na maua se tali, peitai, o le tau mawhai lava i asili atu se isi toe ilo ilonga ina ia pale ni umai tu. Tala muli, le fia tau si mai o lo ngā lulu e whale mai la iti le misi o la tau mai le si itanga o tutongi na whailo mai. O le u whailo e le malo, le 2 miliona i le tau sango le au foina mai, mo le si itanga o tutongi i la tau o lo ngā lulu e whale o tangata mātutua. Mo whaalapo tupotonga Maori mo Pasifika, hospice, whaapel home care support. Peitai, e ui o lo whaatalo sanga fo mai tau si mai o lo ngā lulu e whale mai la iti si i o la tau tutongi, e le o iai i lalo le si itanga. Mai le whaatono le General Practice Owners Association o se whaanoanoanga tele le whaasala launga na sau. E tu sa male 2 wafe tau si mai i le community o le amanuia le si itanga ma o lo matua i fia ai le Aged Care Association. Tala nao tai au, manuia le nei aso.